سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Farsça ileri düzey bireysel okuma metinleri lütfen. Yani terşe evvel Türkiye hamle teröristi او ناوي Türkiye hamle teröristi der Afganistan ra be şiddet mahkum saat. Türkiye yani saldırıya teröristi evvel Afganistan'ı şiddetle mahkum kır yani bejin çiğ bejin kınamış gibi. Türkiye hamle tertib yafte hamle ku hatiye düzenlemiş kirin ve iclası emniyeti ve oturma güvenlik oturmaya der Kandahar der Üstani Kandahar vilayet Kandahar'ı da ama Afganistan'la mahkum kiriye yani kınamış kiriye. Üstan yani şu vilayet Kandahar Cinayi Macar ki Afganistan Üstani Kandahar'ı Afganistan'la را ادات مفعوله ملبو محکوم کرد yani kınamış kiriye. Wizarete Umur-i Harice Türkiye yani Türkiye Dışişleri Bakanlığı ba intişarı beyaniyeyi ve belavkirina açıklama ki ilam kert yani ilam kiriye ba kemal teessüf diğer yani kemala teessüfe ve teessür o tesiri ve teessür buni ez küşteşidene addeyi kesiri مرنا يعني جمارة كيبر در از جمله در منطقه بیا زیاده بیا باشو يعني كيتنه شبارة شو در كيه از جمله جنرال عبد الرزاق فرمانده پلیس قندهار جناب وان عده پر یک جه جنرال عبد الرزاق قمطان يعني بجن پلیس قندهاری بو در حمله به ترتیب یافته دوی هجوم کوهاتی düzenlemiş kirin به اجلاس emniyeti به oturma enerjiye o karargah oturma emniyeti yani به ریاست استانداری قندهار ben başkanlığa vali قندهار da مطلع شدیم yani به کمال تأسف و تأثر ام به olayahane hadisahane مطلع بونه yani Dışişleri Bakanlığı'na usaguti. İn hamle menfurra ve yani saldırıya menfur ki hedef az an ki hedef jüve saldırıya akim saktane telaşhay temin sulh yani akim kirna yani ki akim Türkiye Akim yani sonsuz yani sonuçsuz yani başarısız vantışı yani. Akim kelime küçük Arabiye. Akim saktane telaşa yani xabatu çalışma temin sulh temin kirna sulh ve sebatu istikrarı der Afganistan'da mi başar. Yani ev hamle debe ehna mefhur hedefavi akim kirna sulh ve sebata Afganistan'a yani. başarısız bir ha. Neyle esabatı o neyle sulh ve sebat şevvet Afganistan. Agutiye ve hamla menfura evya mef'ule em çitkin mef'ule mahkum mikunim mef'ule viyay. Em ve hamla menfur çitkin mahkum kin yani kınamıştık. Beray kurbaniyane in hamle menfur jbu kurbaniye ve hamla ve hücuma menfur از رب تعالى رب تعالى جانش خدا تعالى طلب رحمت نموده هم طلب رحمت اتكن و برای مجروحین وجبو برندار جی آرزوی شفای عاجل میکنیم آرزوی شفاکی عاجل ام دکن در حمله دیروز در حمله دودا یعنی هجوم دودا جنرال عبدالرزاق اچگزی جنرال ناوی اکیه فرمانده پلیس قندهار که امبیجن قماندان پلیس قندهاریه و عبدالمؤمن حسین خیل که اوجه رئیس امنیت ملی قندهار اوجه رئیس امنیت ملی قندهاریه جان باخته وانا جان خو دانه و اسکات میلر
و إسكات ميلر جي فرمانده نیروهای ناتو يعني قماندان Gücü يعني NATO güçleri قوات komutanı ناتو diyorsun. هنا نيرو يعني قوات يعني ناتو قوات قمطانية وناتو وأمريكا يعني قماندان Amerika'yı. عسكري أمريكا در أفغانستان در أفغانستان بدون برداشتن جراحتی به که امبیجن برینداری کی ببه جان سالم بدر برده بود جان سالم يعني به يعني خلاص بیا و تشکیپه نبیه يعني بیا خلاص بيجي مسؤولية حملة را بيا دمه هي بريا انقلاب الطالبان يزويه مسؤولية حملة را مسؤولية به هجوم طالبان بر عهده گرفته بود طالبان قلت بو استيخو يعني وان كربو يكلن مشهور يعني من عم دا ورد کی آوت بو گروبه وی ذکا ام د پرچه د دیا داند خوینا تمام تو بخیراتی اردوغان شمار زیادی اثر در منطقه خودمختار گاگاوز افتتاح خواهیم کرد اردوغان گوتیه اردوغان يعني iki nokta üstte tişteş para ve haberdanoye şumar ziyadi yani şumaraki ziyade eser yani bejin şik gavaku herlin ciki inki tiştabekin jaraçet bejim Türkiye Seyda basın açıklaması. Ne açılışa inki tişmişta kutkenleri. Evet. Mesela Başbakan, Cumhurbaşkanı ya bakan embejin teşereki mesela mektebeki vetke embejin iş mesuyi ki vetke nizam tişenki tişta vetke bana işte bana eserin. Açılışın hemen. Açılışa bana eserin. Şumar ziyadi eser der mıntıkayı khud muhtari Gagavuz de mıntıka üzerka Gagavuz'da iftitah haim kert emi açılış avan bikin. يعني عشان كي أثر زيادة المنطقة يعني أوكا ما يقول زركا وغاغاوزاي أمي وكن يعني عشان شانك رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا إظهار داشت رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا إظهار كريه در منطقة مختار غاغاوز در منطقة زركا غاغاوزي شمار زیادی اثر افتتاح خواهد کرد شاید تکرار حوله اردوغان در کمرات پایتخت منطقه خودمختار گاگاوز اردوغان در کمرات که باشکند منطقه زرکا گاگاوزه به همراه ایرینا ولاخ دیگر یعنی ایرینا ولاخ که عضو کمیته اجرای منطقه مذکور که اوجی یکی کمیته یعنی یونتم منطقه گاگاوزه خانه فرهنگی yani kültür evi ki Esuy Şehrdari Altındağ Kujali Belediye Altındağ Ankara Belediye Altındağ Ankara meremmet şude atbu tamir kirnu çekirin iftitah kert açılış avi kiriye Erdoğan qayı suxanani izhar daşt Erdoğan de nav xaberdana xuda وصا إظهار كركو استرافي خدم جوجالي خوا هيئتي همراهم وهيئتها كو بمرايا حشتي ويك مليون نفر ملة تركيا وحشتي مليون كي إنسان تركيا ونزديكان تان وأقربائي وياقني ويعني أم بيجن كو أبقى غاوز تركنيا yani 81 milyon Türkiye'ci nezdike vene yani akrabayı vene yani kudbejinçe yani soydaş dibejin. Ya soydaş dibejin yani diyor yani marazi tabii nezdik yani akraba diye manat. Beşma selamı samimane darem. Yani iş tarafı koş tarafı heyeta ku bimrana و iş tarafı ve 81 milyon neferi Türkiye ku akrabayı vene و soydaş evine be şuma selam-ı samimiyane darım. Lüve selamı yani selamı samimi lüve dikin. Erdoğan guf der devran nüfus veziri ve riyaseti cumhuriye
اردوغان گو دوران یعنی د زمان باشباقانی هم دا و د زمان جمهور باشباقانیتی هم دا حسرت سفر به منطقه خود مختار گاگاوز را داشتم. یعنی حسرت سفر زیارت کردن منطقه ازرکا گاگاوز من بمرا هبو. رئیس جمهور ترکیه از تمام کسانی که در احداث و مرمت آثار اوش تمامی وان کسی که در چه کردن و تعمیر کردن آثار که در منطقه خود مختار گاگاوز در منطقه ازرکا گاگاوز دا فعالیت داشتن که یعنی خبات آن همیه و çalışma آن همیه تمام وانا را تشکر و قدردانی کرد. جوان را تشکر کرد و قدردانی کرد. اردوغان افزود اردوغان علاوه کرد یعنی دوام کرد. اردوغان افزود یعنی اکلدی یعنی بیشتر کچه. امروز ایرو قولهای دادیم یعنی اینکه سوزا مدابو و با آنها نیز عمل خواهیم کرد. ایرو من اینکه سوزا دایه قولهای دادیم یعنی من اینکه سوزا دایه و با آنها و با آن سوزه خوشی نیز ایضا عمل خواهیم کرد. اما وانجی عمل بکن یعنی وانجی بیننجی. احداث شمار زیادی اثر پیدا کردن و چه کردن عدد کی زیاده اثر در منطقه خود مختار گاگاوز در منطقه ازرکا گاگاوز را آغاز خواهیم کرد. اما دست پی بکن یعنی اما جبو کردن هنگی اثر زیاده جی اما دوی منطقه دا اما دست پی کن یعنی و انشاءالله پس از اتمام و انشاءالله پشتی تمام کرنه به شما هدیه خواهیم کرد. اما جوارا چه بکن؟ هدیه بکن. اما جوارا هدیه بکن yani emi çekin van evka enki esera tamam bakın o jvara hediye. رئيس جمهورية تركيا از مردم منطقة خود مختار گاگاوز رئيس جمهورية تركيا انسان منطقة زركا گاگاوز نیز به خاطر توجهی دیسا جبو يعني خاطر که او توجه آوان کی به سخنانش داشتن که خبردانوی یعنی توجه که خبردانوی کنه یعنی او اهمیت و نمکدانه خبردانوی تشکر کرد. تشکر کریه. رئیس جمهور مولداویا نیز اویجی مولداویا شو گاگاوز ترکلری دنوا توپراغ مولداویا دانه. نوسا. اره. مولداویا نبرا اوکراینا و رومانیا اصلا اوکی کی پشتی سوویت پلشی. اولو داره اولی شما نشخورا yani bağımsızlık ilan kırın ev Gagavuz Türk'ün fakat %80'i Türk'ün ama ev Ortodoks'un kanaatimde ne yanlış mı? Yani Hristiyan Ortodoks yani şu Rusya Ortodoks ya Allah ne olsa Rusya ona Ortodoks'un Evanacı Ortodoks'un yani Katolik değil. De ki de mezhebi mazın de Hristiyaniye de Ortodoks ve Katolik. Reis Cumhuriyet Moldavi nis Tayyip Sukhanani de esnai haberdani konuşmayı xoda ba işare be inki digel işare be viya ku imroz rozi tarihi ist digel ku mesela işare kir yani ku ev rojaki tarihiye de tabi bir işarehane gft de haberdana xoda gft go yani Tayyip Sukhanani gft go delil ehemmiyeti in roz go delil yani ehemmiyeta ve roje seferi Erdoğan mi başı ziyareta Erdoğan'e. Dodon با تأکید بر اینکه یعنی رئیس جمهوری مولداوی دونو با تأکید بر اینکه تأکید سرویا برای اولین بار جارا اوله به همراه اردوغان دیگر اردوغان به منطقه خود مختار گاگاوز به منطقه ازرکا گاگاوز سفر کرده است
sefer kiriye yani ziyaret kiriye. Yani ilk olarak Erdoğan'la Gagavuz mesela şeyini bölgesini Görüşmüş mü? ziyaret etmiş oluyorum. Hı hı. Ez Reis-i Cumhuriyet Türkiye teşekkür kert. Hı. O sefer kerdes. O ez Reis-i Dodo ba tekid beri inki beraya oha. Hı. Ev Dodon ez Reis-i Cumhuriyet Türkiye teşekkür Teşekkür kert. ederim. Teşekkür kiriye. Teşekkür Yani ederim. Dodon ez Reis-i Cumhuriyet Türkiye asıl cümle asli eve. Evan edini cümle Aracı yani. yani mırtabıt peyvane Hı. o cümle mu'taridene o yani ikinci ev. Yani. Evet, Yunan باید از رفتارهایی که سبب اوجگیری تنش در شرق مدیترانه می شود اجتناب کند. Yunanistan باید لازمه از رفتارهای yani جنکی حرکه ki sebebi evcgiriye teniş kudbe sebebi yani Gergindiya Zeyde. yani gerginlik o bizim çıka zede در شرق مدیترانه doğu Akdeniz'de میشود که به سبب وی لازمه یونان چه به یونان باید جوانا اجتناب کند خو محافظه کنه yani sakınmış be. Türkiye Yunan ra ve اجتناب از رفتارهایی که سبب اوجگیری تنش در شش و بیا تکرارم başlığı Keştiye Tahkikatiye Türkiye yani Gemiye Araştırma Türkiye ez şebe güzeşte şeba çuyi tıpkı i'lami qabli çavakut peşi dağıtı şu açıklamış kirin der nahiye güzel yurt de mıntıka güzel yurtta da faaliyeti khudra ağaç kerdi yani çalışmalarına başladı. İn keşti eve gemiye der saate evveliye subhi imroz دوان ساعت اول صبح ایرودا توسط ناوچه یونانی جالی yani ناوچه yani گمی که یونانا مورد مزاحمت قرار گرفت. Yani taciz edildi yani vakit 5. Nasıl? Yani مزاحمت kiriye yani taciz ve mesela یک دوات شکیت که یک تأخذ برات که یاخذ نزکی ویدات شه و اوقات که وانا وعاجز که يعني وانا ويا بين تعجيز إذا بدل هذا مثلا قلت شيء مزاحمات كريه شو خذ بركنا تشتكي راجي مزاحمات يعني إقدام مذكور النوشي يوناني يعني إقدامه يعني كرنا في خلاف قوانين ومقررات بين الملاليس که ترس قانون و قرار uluslararası توسط نیروی دریایی ترکیه جالی deniz kuvvetleri Türkiye ممانعت شد engellenmiş bu. مزاحمت نوچه یونان مزاحمت yani gemiye Yunan'a برای کشتی تحقیقاتی بارباروس bu gemiye yani araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa Türkiye keştiye tahkikati Barbaros Hayreddin Paşa Türkiye yani keşti tahkikati ve Barbaros Hayreddin Paşa bana terseler navi ve gemiye o mudafe ve bal Türkiye bak. که در منطقه شرق دریای مدیترانه که منطقه دو اقدنیز دا فعالیت خود را آغاز کرده بود فعالیت خود دست پیکر بود توسط یگانهای نیروی دریایی کشور جالی یعنی وان بجن گمی و دنیز قوتلری مملکت برطرف شد برطرف bertaraf şod yani ortadan kaldırıldı. Yani ortadan kaldırıldı. Fakat yani bertaraf etti yani tamam yani bertaraf etmek yani manevi mesela şu belli fakat şava yani via mana bu şey مزاحمت نوچه مزاحمت bertaraf şimdi bertaraf bu tamam.
مزاحمت نوچه یونان برای کشتی اوها ev مزاحمتهانه bertaraf şut Ortadan yani kaldırıldı. Hı, ortadan kaldırıldı. aynen. يعني قبل قمرو حتى ناويشي أمابيا Mevzuata قال ve مرة عودي muhabbetine مطالبك قال عودي مرة مطالبك ما هو ارتجالي جرى مبتدا يعني مسند إليه مرة ارتباطي زوجنا كباري ben. مش مرة أنا كيجي شبهات شيء به فقط مثلا بفيجن مسند إليه مزاحمته مقامات ترکیه با اشاره به ادامه فعالیت‌های کشتی بارباروس خیرالدین پاشا مقامات ترکیه یعنی ترکیه yetkililer yani به اشاره به ادامه کردن فعالیت گمی بارباروس خیرالدین پاشا در چارچوب حقوق و منافع بین المللی کشور در چرچوه حقوق و منفعت uluslararası منفعت مملكت وباحترام بأصول حسن همجواري وباحترام دقل قاعدة يعني جيرانتيا يعني خوش جيرانتيا باش تأكيد كردن كي فعاليتها در آبهای مجاور نیز که فعالیت دون آب مثلا نزيك مجاور داجي نیز با احترام دقل احترامه بحقوق همسایگان بحقوق جيرانا ودر عين حال بتوجه ودقة ودر عين زمان ده دقل توجه ودقتها برعاية أصول حقوقي برعاية قاعدة وأساس حقوقي صورة مجرد صورة دقرة يعني بوي هواي أو فعاليات دوام تكو تشيد بها وزارة أمور خارجية تركيا در رابطة بإيجاد مزاحمات وزارة يعني دشلي بقانية تركيا خصوصا yani rabıta icada ve engelleme برای کشتی تحقیقاتی بارباروس خیرالدین پاشا bu araştırma gemisi بارباروس خیرالدین پاشا بیانیه‌ای منتشر کرد yani açıklama ki beraber kiriye در این بیانیه آمده است و بیانیه دهاتیه Yunan باید لازمه از اقداماتی که سبب اوجگیری تنش می شود که به سبب yani gerginliğe ki en yani turbulent iştinab kınet ve geleceğe hoca bigrev muhafazakâ yani kaçınmış mı? Adımlardan sakınılması gerekiyor. Sakınılmış ve kaçınmış ve sakınmış ve yani iklamat evsanek yani. Dağıstaniye İstanbul. Dağıstani yani bejin ben savcı. Adalet Sarayı çiye? Dağıstan dağıt şu mana adalete Dağıstan evya her halde ödvedere de mana yok be yani savcı be. Dağıstani İstanbul yani İstanbul savcılığı yani tahkikat derbareye Kaşıkçı bu tahkikat hususa konuya Kaşıkçı da şıknavi yani Adnan Kaşıkçı bu çünkü Cemal Kaşıkçı değil mi? Cemal Kaşıkçı da hususa yani bir hadise Kaşıkçı da طبق قوانين بين المللي نقول قانون uluslararası قانونا انجام میشود ve netice beyan. Dastane Külle İstanbul yani İstanbul Başsavcılığı yani Başsavcısı Türkiye در اطلاعیه اعلام کرد açıklama ki اطلاعیه ki devsa اعلام kiriye تحقیق و تفحص درباره مسئله مفقود شدن جمال قاشقچی تحقیق و araştırma خصوصا مسألة هندابونا جمال قاشقچی مطابق قوانين ومعاهدات بين المللي لقول قانون وأنlaşma uluslararası وبا حساسية ودقال tam yani hassasiyet ve tamamı cüz'iyat yani tamam yani detaya encam migiret encam digre yani büyü hava devam tıkını encam digre yani sonuçlanmış mı yani? Sonuçlanmış mı?
در این اطلاعیه دوی açıklamaya da با اشاره به جزئیات درخواست مجوز برای تفتیش ساختمانهای دیپلماتیک عربستان سعودی در استانبول آمده است. در این اطلاعیه دوی açıklamaya da با اشاره به جزئیات درخواست به اشاره کردن طلب کردن مجوز یعنی او طلبا که yani mücevviz be yani bir de izin verir. izin vermiş mümkün yani izin bir de bu köçe bu teftiş kirina Binaya. tamam yani ev kavan Apartman. Yani binaya var. yani bejin şik Konsolos zamanı bu. konsolosluk konsolos bu Sahtmanhay diplomatik yani Arabistan diplomat binası. Bina var ha. Bina bina. Yani sahtman cana apartman ajbejin fakat ve da bina. İstanbul bu neyse? Beni İstanbul ve konsolosluk. Yani konsolosluk binasıya ama diplomatik Arabistan Suudi در İstanbul آمده است. Ve اطلاعیه ده هاتیه تحقیقات در این زمینه تحقیقات ve موضوعی ده با مراجعه خانم خدیجه جنگیز دیگه مراجعه او خانم خدیجه جنگیز که sözlüye Cemal Kaşıkçı bu. Namzade Kaşıkçı. Yani namzad. Nişanlı yavi bu. Nişanlı yavi bu. Ve Paskay mantıkayı Levent de yani müdüriyeta mantıka Levent'de da der 2 Oktober yani Paskay Karakol Levent bölgesi. Levent bölgesi Karakolu yani düvederi. Der 2 Oktober 2 Ekim'de ve irca an be Dadistaniye Külli İstanbul ağaç. O zamanlar be savcılığa yani başvurmuş ki ne bileyim hoş değil aslında başvurmuş ki yani ve Kice yani ve ki başvurmuş ne ki bu Erelek müraca'a avi bu. Müraca'a başvuruyor ya. Evet, tamam. Yani şu jinki ve çağay go Cemal Kaşıkçı gotiye ki az der neketim ya tişkiyatı serimin tarihi ev ki müracaat kiş bu bu savcılığa başvurmuş ki. با توجه به موقعیت دیپلماتیکی اماکن مذکور یعنی دیگر که مثلا او اماکن مذکوره او بنای قنصلوزلق يعني او كدبلوماتية يعني دبلوماتيك موقع بلقاية مجوز لازم توسط وزارة الدادگستری وامور خارجه ترکیه يعني إذن لازم يعني جالي عدالت بقانلغية ودشري بقانلغية تركيا از مقامات الرياض مقامات سعودي عربستان يعني رياضة يعني سعودي عربستان خاصة وإجازة لازم وإذن لازم جي در تاريخ 15 أكتوبر تاريخ چند وقتيا 13 شنده در تاريخ 15 أكتوبر توسط آنها تجعلي أبان مقامات الرياض صادر شد derken izin işte Hondabunavi 13 olmuş da izinden. Evet 13 olmuş. Yani de 2 Oktober'e bu ve fazla da izin derken. De dola müracaat kerine. Dumana vijini. hatta ki bir de asite de halandın hej. تحقيقات وتفحص التجهيزات ولوازم وساختمان سر كونسولجري عربستان السعودي تحقيقات وتفحص التجهيزات واللوازم وبناء باش قنصلوزغا عربستان السعودي ومحل إقامته سر كونسول إدامة دارت وجي مالا يعني باش قنصل أمريكان تشيك قنصل Serkonsol yani serkonsolos yani başkonsolos şey konsol. Türkiye'de başkonsol deyimi he. Yani şuna Malawi, Mala konsol başkanı. Malawi yani arama bakın
arama yani تعقل temas yani aramaya. İşte konsolos o ser konsolos şey hayat Türkiye'de hayat şey. Konsolos Beli beli Seyda. Başkonsolos heye. He baş Beli konsolos. beli. Baş Heye, konsolos. Ya gotiye ser konsol yani baş konsolos. İdame dare devam ke. Der idame cüziyate in emra در ادامه جزئیات این امر در ادامه جزئیات وی کاری وی شیرا به اطلاع افکار عمومی خواهیم گذاشت اما یعنی در ادامه داویه دا یعنی دوامه دا جزئیات وی وان امورا اما بگینن چه اطلاع افکار عمومی yani kamuoyuna açıklamalar yapacağız. Yapacağız, evet. گفتنیست دبی اوسا یعنی لاخه گوتنه کی جمال قاشقچی روزنامه نگار اهل عربستان سعودی که قصدجی کی اهل عربستان سعودی سردبیر سابق روزنامه الوطن yani الوطن قصدسinin embejin önceki yöneticisi genel sekreteri bu الوطن ve Sütun Nüvis ve aynı zamanda Kuşey Azari. Kuşey Azari Washington Post Kuşey Azari Washington Post bu gazeteki Amerika'ya روز دوم ماه اکتبر روزا دو ماه اکیم جاری که و امتدانه به منظور انجام امور رسمی جبو yani هنکی چکرنا کی ایش خوی رسمی وارد کنسولگری این کشور و هاتبو کنسولوسیا وی عربستان yani bir memleketi ve Arabistan'a der İstanbul şude yani vardı şude der konsolgeriye in kişver yani ke hatu konsolgeriye Arabistan'ı Suudi ve azan o jüve konsolgeriye haric neşude est der neket برایلو اقوانه به Seyda بمنظور بمنظور endam umuri resmi yani resmi işleri tamamlamak amacıyla. Evet. Yani şu bu ev kalkış bu pasaport akut bu ki? Yani manzur amacıyla. Amacıyla yani.